seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Okiya Wambua ni waweta kana ndelelia muungamo wake wa kuendeya na kutetea mawithululuko kumana na utavi wa kithangathi ula wikathite muno kaunti-ini ino ainena tathini kimwe cha mathiko kisioni cha Kanginga mwingi yothwiloni wasu Okiya ni wasya kana ni withito ikwata mautumani ma kumutelemia kumana na muungamo wake ayasya kana aithingilila kana endeya na kutetea NND na mawithululuko ma kaunti su ya Kitui. Osea Kimanzia na mauvo ainene anja thini kimwe cha mathiko kisioni cha Kanginga mwingi uthuloni wasua seneta Kiyo ni wambia na kumaku wake ni undu utavi wa kithangathi wende na kwananga mawithululuko ma kaunti ya Kitui nye tamutongoi kono Kitui na mutongoi Kenya na cheva ni kuona maondola maende na kuikwa busini sito na ndoa mokua kithangathi kuma busini kwito meitia buzi sito sie mangalata na kaunti ya Kitui yende na kutwiga desert kila muthenya. Owiyo vo seneta Kiyo ni waendea nambe kwa siakana ndelelia muungamo wake wa kukitana na utavi uwa kithangathi na kutetea NNZ ona itina wa kwithiwa ethitwe aikwata matizia kuma kuyalama ethitwe maikonanwa na utavi uwa kithangathi. Kwa sababu nikiongea wameanza kuni shtua no unaenda maono kuni threaten wananiandikia messages wanatumana watu wengine siendo nitukane kwa social media nendo tuma na kwa ando alama tabaka kithangathi na cartels sionde ili tabaka kithangathi kaunti ya Kitui Kiyono Wambua seneta wa kaunti ya Kitui no vidukite threats sia cartels sia kithangathi. Afindani kau seneta Kiyo ni wantula muti serikali ya kaunti ya Kitui ondu umwe na muvea wa kusuvia mawithululuko wa nema kwa kilao kuweta tausia itie kaunti ya Kitui yende na kutwika mangalata kumana na utavi executive government arm of government of Kitui County watuambie what are they doing about sand harvesting in Kitui to stop and regulate it according to the law. Sababu sheria imepitishwa. The other institution I want us to talk to na ndio wa NEMA. NEMA I think, and I will say it openly and candidly. And NEMA, they are conspirators in the destruction of our environment and our rivers in Kitui. Seneta Kiyo ingi ni waziakana ni wimbaniti kukwata na NNZ makaunti ya Kitui kwa mwamulo wa kuungamia utavi wa kithangathi. Mwingi mwigwa seneta yetana mukoga ndumaitu mukoga. Yes, because we have to do it. We have to stop this. No, it's not about me. It's not about me and my family. This is about the future of our county. Ngirivoti ya vilingi wa movo kuma Kanginga mwingi uthuloni wa Kaunti ya Kitui. Osea Kimanzi.